Stephen Kelele. Ugicamania na Stephen Kelele arorete wira-ini wake ndungimenya ari na wathe oro wothe, no uhoro wa mani ati Kelele ni ari na wathe wa kuiguana wa kwaria, no maya mothe matimugiragiriria kuruta wira wake. Kelele aranagiria na aruna ake o hamwe na aguri na njira ya ciiko kana kwandika karatathi-ini uria arenda. In terms of his work and how he does things, because he's a trained chef, he does his work well, because he doesn't have any challenge, because he's a deaf person. He just do what is being expected to do, and he's doing it well. Agitutariria na njira ya ciiko, Kelele uria wina ukuru wa miaka 27 arauga wira uyu wa kuruga atuira wendete kuma ario munini na kiyo giake nikyo kimukinyithitie haha kabisa. Na kwa mwena wa Eldamaravine kaunti-ini ya Baringo, o niguo gugutarie thutha wa ciana 36 iria ciururaga tauni-ini ya Nakuru gucokanuo. Kurerikana ati ciana ici ciranyitirwo na gubokerwo ngari-ini igiri iria irerikana ni cia thirikari ya kaunti ya Nakuru na gutwarwo kundu kuria marathiaga makigagwo thi na ikundi ta uria maratariria. Fika kama hapa hivi unaambiwa wewe na wewe na wewe na shuka. After 1 kilometer unaenda anasema sasa wewe na wewe shuka. After 1 kilometer mwingine tena katika vikundi katika watu 40 tulishika karibu vikundi 10. So we have interrogated them and they said they were arrested in Nakuru and they were ferried last evening to a unknown destination, which this morning we realized it was Dinet. Na tugitiri ha mohoro ma kaunti ngurani, ng'ombe 6 ni cihingiritwo ceceni-ini ya borithi ya Nyahururu thutha wa andu matoikaine gucitwara githinjiro, na riria mwene githinjiro aragiire na nganja nao na kumuria ciuria marethara na gucitiganiria. Kiangalia iko ndama 2 na ng'ombe ile ya maziwa ng'ombe 4, na hizi ng'ombe ni ya grade, sio ile ya kuchinjwa, ni ya kubreed. So kulingana na hiyo hatukupata mwenye alileta, kosa alileta na akatoka. Mwene githinjiro arahura riboti borithi kuria iratwarirwo ceceni-ini ya Nyahururu cieteririo mwene eyumirie. Ng'ombe ici ni cia muigana wa ciringi 400,000. Borithi ni mambikite firigiceni ya kuhitana na aici a mahiu mwena ucio. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Winnie Kimani.